खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव सिखोना जोहोलाव हाग्रामाखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होनायनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां जेराव गोबां रायजो राजाफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थादोंमोन आरो बे दाबि खालामनाय बायदिनो रायजो सरकारनिफ्राय बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय थांनाय फैलायाव बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय फैलायाव गोबां मानि रायजो राजाफ्रा गोलाव बोसोर हाराखास्ति एबा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन नाथाय बे बाराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रोङै बाथ्रा होदों दि बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ गोदानै बानायनो थाखाय गासै 27 कौटि रां रायजो सरकारनिफ्राय गनायथि होनाय जाबाय बेखौ रोखा फोरमायदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेराव थांनाय एमपि बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय गोदानै आबुं बानायनो थाखाय गासै 27 कौटि रां गनायथि होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव फोरमायनांगोन दि एमपि बिसायख'थिनि सिगां रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायनि गेजेरजों खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा होनाय बायदिनो बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामानि थाखाय गासै 27 कौटि रां गनायथि होबाय दानिया फैदो बिदिब्ला बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ माबोरैहाय जोंखोल माखोल खालामनो थाखाय एबा सिखोना जोहोलाव हाग्राखौ नेशनेल पार्क गनायथि होनायनि अनगायैबो जे बिसमुरनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ जोंखोल माखोल खालामनो थाखाय माबोरैहाय बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि ইয়াতে কাৰিগাঁৱত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি খুব সোনকালে সৰলপাৰালৈকে যোৱা গোটেই ৰাস্তাটো সুন্দৰভাৱে আমি নিৰ্মাণ কৰিম আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে বিসপুৰীৰ পৰা সৰলপাৰালৈ এই গোটেই ৰাস্তাটো বনাবৰ বাবে আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 27 কোটি টকা খৰচ কৰি এই ৰাস্তাটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু যদি অতিৰিক্ত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবেও অসম চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মই আজি বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়াৰ লগত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা বা ইতিমধ্যে আমি বনোৱা এষ্টিমেটটো আলোচনা কৰি আৰু যদি ৰাস্তাটো সুন্দৰ কৰি বনাব লাগে সেইখিনিও আমি কৰি দিব পাৰিম বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 1.5 বছৰৰ পৰা 12 মাহৰ পৰা 18 মাহৰ ভিতৰত সৰলপাৰালৈকে যাতায়াত একেবাৰে সহজ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ তাত আহি ৰাস্তাটো শেষ হোৱাৰ পিছত এদিন আপোনালোকৰ তাতে আহি ভাত পানী খাইও আমি একেলগে অলপ সময়ও আমি নিশ্চয় খৰচ কৰিম মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাস্তাটোৰ বনাওঁতে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে মোক জনাই থাকিব এইখিনিয়ে মই জনাই আজি মই মোৰ সৰু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ পিছত সৰলপাৰাত গৈ আকৌ আমি মিলিত হ'ম বহুত বহুত ধন্যবাদ